بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث الثالث عشر حديثي سبوية تطبعون عند الميراد الثالث النوم. وفي أن أبي حمزة يتام باب حمزة ونوي أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ودون أنس خادم كوكو كادوجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودو كقول لنا ونلادمي يتامي ودو أمين نبي النبي صلى الله عليه وسلم ودو يقال لادماكي لا يؤمن قم إنتا قم نالتمغل أحدكم هاي قوت إمودم حتى يحبها ويدنا لأخيه سيد مكة ما يحب لنفسه كون قويدا هو مكة. في رواه في اللك وحديث البخاري ومسلم. هاي قوت من قم إنتا قم نالتمغل ها ويدنا سيد مكة قويدا كون هو مكة إمودره o anyana sippa makko ko anyani kon hoore makko immonde e boneji ɗum noon wagwa yentude addition an abi hamzata yettama e baba hamza on anas bun malik ɓiɓɓe malik on radiallahu ta'ala anhu khadimi gollanowo kurkadujo rasulillahi nelaɗo allah on sallallah alih w sallam o ko wonnoɗo kurkanal nelaɗo عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ النبي جم سيدنا مودم وي لا يؤمن أحدكم قم انتال هاي الوقت من حتى يحبها ويدنا لأخيه في مكو جلد ما يحب لنفسه كونكو ين هوري مكو إمون بمجرى رواه البخاري مسلم. هاي هذا حديث كارمكو ميدن وي ان وندي gombinta hay gooto e mon gombinal timmungal hay gooto mon heɓata gombinal timmungal ngal ɗaɓɓangal ngal tigi tigiwal ngal haa o yiɗano siɗɗo makko julɗo haa o yiɗano siɗɗo makko julɗo konko o yiɗani hoore makko immorde fiyakuji diina e aduna moƴƴuɗi ɗin ka aduna ɗum ɗo de no ñaawa wonde siɓɓe yaagal iman. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala wi innamal mu'minuna ikhwatun. Gomɓinɓe ɓen kanko ɓe siɓɓe kala ka ɓe laati nder annaw. ɗum ɗo no ñaawi wonde yo julɗo on yiɗan siɓɓo makko julɗo on ko yiɗani kon hoore makko. ɗum ɗo noon no tonga e moƴƴereji ɗin e ɓuri a woɓɓe goo ko yarodeere yiɗi ha yiɗan ɗum ɗon siɓɓe ma on ko ɗum waɗi koye ɓaltode ko fii gomɓinɓe ɓen haala julɓe moƴƴuɓe ɓen kan waɗata ɗum. usani wi naftire waɗo hadis nafooreji wonde imanu neɗɗo yani imanuji jiya ɓen ino ɓurdi yimɓe ɓen ino ɓurda iman no ɗuyto no ɓeydo. ɗum ɗon ko laawol ahli sunna wal jamaa. dalili mum no ka qur'an, dalili mum no ka sunna nelaaɗo. amma ko qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ka sifi ɗon gomɓinɓe ɓen wonde gomɓinɓe ɓen ko ɓe o wi innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. ko compété gomɓinɓe ko ɓen ɓe tawata haram si inde Allah haalama ɓe hula, si ayaji Allah ɓen janngama imanu maɓɓe on ɓeydo. donc imanu no ɓeydo ɗum ko dalil on ko qur'an noon wonde imanu julɓe ɓen ɓeydama tuma nde qur'an janngane hoore maɓɓe imanu on ɓeydi. amma noon ka sunnelaɗo maaki al iman bid'un wa sab'una shu'ba. wiyete gon iman no mari petti capanɗe jeɗɗi e ko fari. fa alaha qawlu la ilaha illa allah ko ɓuri towude kon ko konngol la ilaha illa allah. ay donc ko ɓuri towude kon ko adnaha ko ɓuri jolde kon ko
ɓuri famɗude kon imaka fil ada ani tariq ko pottingol lorra e laawol donc ko ɓuri donc iman no mari ko tuuɗi no mari ko joli ay jana ɓurdi ka ahlu sunna wal jamaa hiɓe wawa ɗon ko nelaɗo maati ko e ko Allah subhanahu wa ta'ala gade on Qur'an yimɓe sunna ɓen kamɓe koye ɓaawa ɗum ɓe woni koye ɓaawa ɗum ko rayuwa galle noon ko ɗon on tigi rewata o hewta ka o faamde memaka aljanna ka tigi tigi o wi no jeeya nafoore oɗo hadis wonde rerɗugol e yiɗangol moƴƴere wonande julɓe ɓen je neɗɗo yiɗan julɓe ɓen moƴƴere fiyo iman makko on timmu sabu nelaɗo maaki la yumin ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi no e muɗum kadi rentingol yani rentingol no neɗɗo yiɗanta gomɗinɗo ɓen konko yiɗana hoore makko sabu ɗum ɗum ɓuyta iman makko on kana c'est pourquoi ko yiɗangol julɓe ɓen ko yiɗanɗa hoore ma kon ko ɗum ɓeydata iman ma on donc yiɗangol julɓe ɓen ko yiɗana hoore ma ɓuyta iman ma on ngawa c'est pourquoi balto nelaɗo riwi iman on on ɗon o wi ko nela riwi kon wi la yuminu on ɗum tindini wonde ɗum yonti yiɗani siɓɓe mum ɓen contraire ko yiɗani kon hoore makko ɗum iwa iman on haya ɓuytama ka tigi tigi moƴƴa karantawa ne lutti kono e wiyata lamni kono noon hara ɗiwtike iman on ɗiwtike so tawi an ko yiɗanɗa kon yimɓe ɓen e yanta ɗum hoore ma hara iman ma man timma peesu ko baskilliya e ɗi ko peesu ɗon jeena fotoɗo hadis sembugol kumol wongal ngol hakkunde humande won humondira wongal hakkunde julɓe ɓen no waɗɗinde tawata hara kala e julɓe ɓen no yiɗani hoore no yiɗani siɗɗo mum ko yiɗani kon hoore muɗum ko ɗum haami noon no jeeya e muɗum wonde yo neɗɗo on wonde kala sifitorɗo konko nelaɗo timmini e oɗo hadisi ɗo kala sifitorɗo ɗiɗo o e koko nelaɗo timmini ɗo newanta ko on ɗon nde o tooñata hay e gooto newanta ko on ɗon nde o tooñata hay e gooto o tooñata goɗɗo o jaggidata e hoore goɗɗo ko jawdi makko o jattata jawdi goɗɗo o jattata teddugal goɗɗo yani o yawata ko goɗɗo o bonta teddugal goɗɗo o tooñata e goɗɗo e ɓengure makko nden ɓa ko pellete nelaɗo maati gomɗinal ma ngal timmata si wona yiɗi nayi siɗɗo manko yanɗa kon hoore ma ene noon ahi o jiwoɗa mo ɗum oɗa na bandira goɗɗo noon ɓayɗi yo goɗɗo jirdu no bandira ma on ene oɗa ko waɗɗoɗa ɗa o oya ɗi mbuuɗiɗa an suko an waɗa ɗum hawrante ɓengoɗa on an ɗayiɗi waɗa ɓenguma koko wulnoɗa o koko jaabinoɗa o ɗa ñande ɓeyɗi a jaabeɗin si goɗɗo jaabitema ɗum werete o mo yewɗa bemmumɗa e ñande e yeetike bemma ɗum ɗum hawrante ka anda ko baba goɗɗo noon donc ɗum ɗo ko baskil ni si a faalama udditugo hunduko ma ngo wolana goɗɗo ƴettugol konngol fewtina e ma taw peesa tumba hoore ma konngol ɗon taw ndaara no hawranma so tawi no hawranma wolonama noon so a faalama huwodirgol goɗɗo ndaara so tawi anko goɗɗo waɗnoma ɗum si tawi no hawranma si waɗama ɗum ko baskil peesi hoore ma ɗon si tawi hara woni goɗɗo siftori ɗum ɗo o tooñata goɗɗo ko jawdi makko o tooñata goɗɗo ko ƴiƴam makko o tooñata goɗɗo ko ɓengude makko c'est pourquoi o yiɗayi o tooñe o yiɗayi o waɗe ɗum donc ko yiɗɗa ko yiya huuwe huuwu ɗum jama an ko a yiɗa kom wota huuwu donc mi jana foroɗo hadisi wonde no waɗɗi julɓe nde ɓe rata koɓe junngo woto ɓernde wotere sabu ko ɗum iman maɓɓe on ɓeydo ɗona hunde wotere donc ko beru wo ko yiɗanɗa julɓe ɓen ko moƴƴi ko beru ɗum an kadi ko beru ɗum iman ma on towi voilà haray
yo Allah ɓeydi en famindoɗo hadis newnin kadi wutore so tawi en taski ɗum en tawi ɗum wo enen na ɗum hakkude men ɗo kono Allah waɗa ɗum hakkude men taw haray karayiɗo nawa ko indi kon hoore muɗum sabu leydi men ndin e fewti nokku goo yo Allah ittan en probléme ji ɗin e kanko woni wawde jogiiɗo yo Allah ittan en sunoji ɗin wattana en weltare place muɗum wallahu alam